nga ai kublay iye yapi baro hakakateng jong jisu nong penem tungin sya skor kendiat ya kene kajeng hikai kabanga ai kerteng wat nyo silang khman hakajeng bisar ka bible ka kedo ya shibon ki jinglong ni ka bakikot ki characters jong ki nong yalam ki jinglong badap da kajeng isi bat ki beri ya kata kajeng syun thlong mlu thlong sing ka bahakmat hapdeng jong ki letse kadai ka jingnyo silang khmat hai bat nga sa ka kitab Deuteronomy kalanong ka baningkong pinpuli hangtu pinsyam kalanong ka ba arpasaw khat nyo khat kandai arpo bat arpway bat ka kitab jingken kalanong ka ba khatsan ningkong ngisyam Moses siya kinong yalam jong ki jait ben rio baya per kitu kid khat rio bat khat nyo kiyong tu sngap ya kidaw ha pedang ki pana jong pi tu bishar hok du ha pedang ubriu bat la upara bat unong wei ubadon lembat wat nyo silyang khmat ha ka jing bishar hanrei pin sngap yu barit kum yu bakraw pin siap ting ya ka khmat jong ubriu namar kata ka jing bishar kalong ka jong ublay puli khandai du khat pra pin siam ya ka jing thungu Moses ya kinong sinsyar ni nong yalam halaki kerdan halaki kendon hagi dekat khat nriu du khat nyo pila ban budak pha ya ka jing banjur ya ka jing nyo silang khmat ni ka partiality bat ka jing don kam jong ka jing yaisya ban sngap Moses ula hukum skam ya kinong bicar bakidai ban sngap ha ya kidaw bat bishar hok hapdang ubriu bat la upara unong wei ubadon lembat ha ka kitab Deuteronomy kalanong ka bakhat nriu ka dekot ka bakhat kandai ngipuli ya ka jing bamsap ba ka penmat la no ya ki khmat jong ki bastat bat ka pen kalador ya ki tien jong ubahok la ongru ba amla ban pen kenriang ya ka jing bishar ni nyau silang khmat ha ka kitab Deuteronomy arpusaw kalanong khat nyau hadu arpuwei pinsyam haba ublay ai ki hukum ya ki briu jong ki Israel ujuban ya ka ju ni yai pen sngobiang bamaki ki Israel bat kinong wei dai ban le kumju le ne treat kumju kini kinong wei ki khun suet bat ki riu kan thei kilong ki briu ya ki bala lenno ban yo ya ka jing bishar ka bahok ublay ong baka an kalong kumju ya baro kaan kalong kumju ya baro kat kum ke kitab jingken khatsan bat khat nriu ha baro ka jing kha pateng jong pi kum balong ma pi kum ta unong wei hakmat utrai ka wei ka hukum kalong hapi bat unong wei ubasyong basa lembat pi Haka kitab Samuel khat ar kalanong hangni ngipuli ka jinglong lani ka karakter prophet Samuel ya kabala pensan penhe ya nadu menba udang kelung kena syu ngipuli hangni bat siam ya ka jing pla jung ba ulong unong yalam ubahak ubabek hakirukom trekam trejam baro bat ju siam ya kanu ka jing bam tengka ni ka bribe kani kalong ka khubor bat jing pla jung Saki pat ba Israel hakapor ba ki khun jong ki sanchar bat ba maupat ulang utumen bat ula phu nyule ngausi bani ipat haka kitab Samuel ka baningkong pra ka lenong ba ki khun uni nong itu lepa kila fail kila bakla haka ni ka benta
Kimya kum usamal ukpa jongki. Kadkhot ka balay ka ong ti kita ki khon jong u kim chim ya akilenti jong u. Ki phaino se ki jing lalot bam sap bat kiwe. Ladang ni sim jing ye thu lengkot. Ni sim kelum ya ka jing sensar us im debit. Ni sim ya ka tuo ka kentien hakaba ar Samuel prag lenong kadkhot ka ba khatsan ka bong u debit ula sensar halor ki Israel baro. Ulale ya ka jing bisar ba de ka hok ya ki briu jung ubara. Justice for all. But hadin bun senam ya ka jing jong ka jing ilam jung u. Ngisyam ya ki kentien khadu hakita baar somewhere arfulai ka lenong. Iway bat lai. Utaw bersensyar ya ki briu da ka hok. O bersensyar haka jing siap ting ya ublay. Hoy ko ki para syakri hau try. Kadai tang ka jing siap ting. Ya uta ublay. Ubala banyo ilut. Kaban bat yangi. Nakata ka partiality. Ni ka jing bishar silang khmat. Wapasol Paul. Haka siti sinang Ephesus kalnong ka ban riu ka dekot ka bakandai. Uta ba ukenrat jongki. Bat jongpi. Udan habneng. Bat ubam dan kajing nyau silang khmat. Bat u. Kani kalong kajing yai ong ka babun sin. Jong kajing long ublay. Haka Bible. Kam ki apostol sipau ka lenong lai pusan. Kani kadai kajing kren kumbalatho haka kitab. Lani ka sermon text u Petros. Haying u Cornelius. Ada kumta u Petros ula ong. Ula ang la kasintur. Sisang at ngutu ba ublay. Umlang ubanyaw silang kamat. Kani kadai kadkhot Bible ka ba u Petros usim kum ka text. Rom lai lenong. Pensiam arpu kandai berlai pau. Hang niu pol uong ba ublay day jongki jiu. Handrai jongki jantil ru. Wala umpat don. Wala mau umpat ot share. Wala umpat la ot share yuki. Rom si Paul nong dekat ke bakat ar. Upol utho. Dan syuk ke jing afer. Hapadeng ujiu bat u Greek. Namar uju long utrai halor baro. Bat ubakandrai ke spa. Ya kita baro ki bakat kerpat ya u. Amla ban le bom sumar. Le klet. Ya ka partiality la ni ka jing le silang khmat. Da ka ba shim. Da ka ba suk kum ka jing bakla. Ngimla ban overlook. Ya ka partiality. Lani le bam sumar. Ya ka jing nyau silang khmat. Kum ka jing bakla. Tongin pikir. Baka de ka pop. Kabalong bom day ban nesting. Kabalong very serious. Hakmat jong ublay. Kat kum ke kitab u Jacob arlenong. Ar lai saw. Kendai heduk hatway. Hang ni la tho. Bakalong kum ke jing klim. Bat ke jing peniap. Puli peniak ya kani ke siti u Jacob arlenong iway heduk hatlai. Bat pin syam ya ke jing adong jong u. Ya ke jing nyau siliang khmat. Ngipet ke penbitar ya ublay. Kapendam yu. Haka bauan ra penban. Ya ke jing bisar bar ke jing penjat. Hau Ezekiel arfu ar. Day namar kene kadaw, uwat yu ubriw, uban penyang, ya kajing ker, uban yang, hakajing pra, hakmat jonga, nakabantagari, bangan penjot ya ka. Handray ngamsyam satya, ngala tekno, lakajing bitar halor jongki, ngala tangdu yaki, dakading kajing bitar jonga. Ya kajing lehok, laleno. Ya kajing lehok, laleno. Kabaningkong ikibadok, kabaar ikiriw kantay, bat kabalay ikinongwe ikapo dung ki Israel. Kat kumbalatho au Isaya silanong, habakanong ba, kadap da kinong yalam kibait ikabamsap, ublay ukhot ikak kanikanuti. Bat abakakala kabamot, ukhot yaka kanong ba bayay ne.
Ni ka shnong ka hok. Haka tu khot ka ba pun riu. Dei namar ka ta daw. U Yohanes nang penbaptis u khot ker pangi ke breu ban kala ka bamot na kani ka pop. Hau Lukas lai lenong haba kini ki badei ban krong ka bagi khot ki tax collectors bat ki sipai. Ki wan ba an penbaptis daw Yohanes. Bat ki keli u konong hikai ayu ngidi banne. Uang haki wat krong tam. Ya kabala bu ya pi. Kumju ya ki sipai ula jubab. Wat le jubor yano yanoru. Limni wat sim klop AA. Tus ngau hunru bat laka bainong. Hakikentin menta bangi jukren na kaparang don't extort money. Be content with your pay, with your salary. Do not take bribes. But they da kani ka tumay ni ka nongrim bawa terpola ka New Testament uhukum. Hakibay-kibay translation charge. Ni waitikam ya unong yalam samla u Timothy ba onomle kano da ka partiality ni ka jingyaw silang kmat. Ningkong Timothy san lenong arfu waibat arfu ars ngap upol ukuntu da ka boong nga hukum jur nga chat yame hakmat jongno hakmat ublay kabaar hakmat uji sukres bat kabalay hakmat kiangal nga hukum yame menta hakmat ublay menta hakmat uji sukres bat menta hakmat kiangel kibala jihit ba men sumar yakini ki ru klem da bisa lepa klem da le silyang ya ki ru maaf yang angan pulih ke NIB kumbakalong namar kabiang ka translation nang ni I charge you in the sight of God of Christ Jesus and the elect angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. Namar kata kan ni ka jingle bom day da uwe ubriu haka ka jong uwe pat ka bagi khot ka favoritism. Ka jingle butu le basya tuklar ka manipulation. Bat ka balik silang khmat ka partiality. Kilong kibakenrai kibatenrai bat bom day ban nesting wat kendiaru. Kani kalong bat kajing to upol hakajing iday bat kajing tung yakinong yalam hakabalang. Tung ini yakani kabajur kabashisha. Bamday ban lasting ngini yakani ka seriousness jong kani ka hukum. Hakmat ublay hakmat uji sukres bat ki angel jungu. Tung ini yakani ka seriousness. Kikmiki pa kum kinong yalam hakalong yeng kim day pan puni kajing nyaw silang kmat hapdeng laki kun barabor kan wanra penban ya kajing kulmar bat kajing bom renti haka kitab Genesis arpusan loong bau Ishak ula jauh iso kat baka Rebecca ka jauh Jacob misyam tang kajing ele kajing yakun bat kajing kulumar hapdang kini ki arngot ha kan ni kalongying ni ka family syu aka kitab Genesis life nyaw kulanong misyam bau Jacob ula jauh Joseph nalor ki kun sinrang jung ubaro bat kajing mi nang ni kalong kajing penlong ya kajing isyun hapdeng jongki ka penlong ni ka tau ya ka kambaman penban hapdeng sipara kaong tiu Israel ulai jauh Joseph nalor ki kun cenrang jong ubaro kabas ngausi wat ki kmi ki pa Kristan ki peni kajing nyaw silang khamat hapdeng ki kun cenrang bat ki kun kentai hakajing tau daiban ay yakibalasan bat kibala experience ti ndray pat kibadang samla
bat kinong yalam samla mdei ban kentaj no. Ngi puli sti benengkong kinong korin kat nriu kalenong hangning isyam bo apostol Paul uda nyau uda sliang ya utimuti ba anyau kor yu sngap upol utho tielada utimuti unwan na pi ko kinong korin to sumar biang pi ba undan hapdang jong pli klam jing syapting namar utrei ya kam utrai kan kumbale mangaru namar kata tuwat ay ba uno onyau benyo. Pada ke kitab Genesis Subway kaya tu ingi ba usamla Joseph ulakiu syakakerdan Prime Minister jong kari Egypt haba udang lai paus nam karta. Sngap kong baru Joseph ulalai paus nam karta man ba ulay yang akmat uparo usim kari Egypt bat ulam mi nakmat uparo bat ya kelang kari Egypt barok kaway. Tungin berat no mardor ya kajing nyau silang kemat daga batip baka penbitare ublay namar uhi ulang ubam nyau silang kemat yanoru tungin kendit nakabalik sting bat kelak kabamot bat yoi baka deka pop kabakrawe akmat ublay bat katkum ke sitiu jakap udah penyerengkat ya kenika partiality bat ka pop klim bat ka pop peniap briu. Ka barang tung ini ya kani ka bang sisa ka seriousness jong kani ka hukum bau pol hukum ya Timothy hakmat ublay hakmat uji sekres bara hakmat ki angel balajit bamen sumari gini ki klem dale silyang to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. Tungin kelak bamot nakani ka pop. Bat penlong yakani ka jengduai ba man lah kasngi hana ka kitab ujob laifu ar kalendong. What I try on ujob bangan le silang khmat yano. Lord, let me never be partial. Nginyapteng yakani kajing hikai syu kumnu bakani ka partiality kadai ka ba isajmet haduk kata-kata ublay unkur khuye.